Agitaririe manto Kathumba akiarire manto jegi thirikari ya kaunti ya Meru manto jegi gicigo bunge ge South Imenti na kinya manto jegi utongere banthiguru yonthe ya Kenya. Over the last weekend kana tuga the last week ito kujira manto Kathumba first of all ndene kaunti ya Meru ikwambirije kidogo kamonki kangi kambirije konekana kakija na mbere naria ndene South Imenti kinya kumanto naria Daktari Chandraki nago korokira manto Kathumba kirati wa mwenda kwina ambicha tuthiri tukimbiona kinya yawe kagite na karaka rekana kiri mathiko ja umwe wa mubiashara umunene sana already jigena tambiku ara tongeria Kathumba barombera kuthira bagikinya na tuwe miarie mingi ikiarirwo ni atongeria terrorism na tukatha tukithujaga some of the words na kumenya what is happening in South Imenti, what is happening in Meru County and generally imbie gwita na mbere ndene ya mthiguru yonthe ya Kenya. Karibu sana waniba betaga Dennis Mutuma Muthomi. Karibu kiongozi. Thank you so much, Bwana Mutuma. Yes. Thank you for always having me. Ngochokia nkatho muno onto Egenio TV ire yeja inyatongere bandu kimbethe kanya tukeja tukalia tikuingi tukaribisha gwaja. Ibwega. Karibu sana. Habari South Imenti. South Imenti ambuge tulio mwathani natwikite atiri kiore kiungore ero ndoka teka. I don't know what happens but every time I always ask you about South Imenti. You have to start with laughing. Like what is happening? Menya kira gitumandeka about South Imenti antaga ankona South Imenti era comedy kuma tukolinga kula last election. Ukatega mantu jaraja ethera kiendelea South Imenti nyago ngoterega kutheka. Right. Twambirie first of all ndenda twambirie au South Imenti utwarikire na gutonga. A few days ago ukuraina mathiko jarari na atongere banene sana. Yes. And you are amongst the leaders barabara mbere kukinya kimathiko jaja. I don't know kethira I propaganda irarwa kinoti wa mwenda kana it was true na kama it was true ogatwera niki you decided to do that gukerikana ugukinya kiri barriers ya the late Mbiku no mbere gukethia atongeria bangi lakini wakoroka mjumbe waku. Is that true first of all? Na kethira it happened iki makosa kana you decided to do that and is that a good move as a leader? I don't know. We saw it online and we have to ask you to clear this thing. Okomberia that was a good move. Anchi tetere otento murume otei muromo jo gwitetera. Oni gitarira ndego kinya ndakinyire muchemanio nenchereri so ndamba gukethia atongeria bange barabare bagukinya. Indamberetie na uri oguchua gite kia MP ge South Imenti etagwa Katharo Ndawa. Ndeta ndamukethia in fact aronga mandi ngagi. Ndachoka ndakethia ura wari rutere rwawe urungamirite Senator Kathuri Murungi. Ndigukinya ke mubunge wetu tandaregire omukethia. Mubunge wetu andarikanire atiendete gukethua atikamatite sanitizer. Anto ba South Imenti bonde no bakojire. Batu South Imenti tutharimia mubunge omo mwitonga muno anga utonga wabo muona yate batio kethia ntonkeja batu ate sanitizete akethaua akinya au mwarine jwa ngarewe agaita sanitizer aga sanitize njara kenda rukorwa antu jabatu ruma njarene ciawe iyo manto ba South Imenti no bakojire barabe ba South Imenti aja no bakojire banengere nambe studio wone inya egitara campaigns mubunge wetu wa South Imenti eja arekia kikubukethia mbere ya karanje nthe aga sanitize njara na ndi mathikone ja Mbiku oni tandaregire omukethia antenda kumwagira Anthony Mwakaruko nwije batu anto tina mbecha ko nwije tukara manto ne jaruko ukurima antenda kumwagira Anthony Mwakaruko kwa ugukethira ndamukwasire pole sana. Inde mubunge okwa inko respectete muno inyethira no tugakwania. I respect you as a leader antenda gugwakaruko. Right. Thank you kuthroge clear that thing. Kire mathiko jaja the late Mbiku itonere atongea Kathumba bagikinya na nkurukinge ndatwariria kambi mun ithi ni kambi ya Jimmy Wanjigi. Jimmy Wanjigi ni ritorije kena muno Temeru aki ikenya yonthe. First of all bona mwenda kawegere kambi ya Jimmy
Are you there? Only a young leader na muntu uria kwenda change Kenya. I have fought for change for several years now. Na inkurikana last year ntitanya kuraja muno. Just last year ri twari na maandamano ja Gen Z. Kwi gintu kimwe twarujaira na ikio ni economic freedom. Ukeja gutega right now age neo igitarira tukwetio economic revolution ya nthiguru yetu. Na ke politicians bonthe Kenya uti muntu wanarungama aria mantu ja economic reforms injimi wanjege yake noe wenka warungamire nya TV-ine na arauga na kurungamana ana bau bakurwira economic reforms na arauga inya wengwa aitayari kuba fund kenda bomba kurwira economic reform cia nthiguru ya Kenya. Kwau oni nyote tindete kumburia nkoro ekwa ekenjimi wanjige kuma gita riu no mbethere muntu ujo inya tutatirimana lakini my heart is in what he is saying onto none nie bwega ina nthiguru yetu yomba kuringithwa economy yetu igachoka antu bonthe Kenya uti muntu tije economy ne rathongi muno egitara Kibaki. One of the advisors bakibaki by economy was Jimmy Wanjigi. Na gitare onthe Kenya kwi onto bomwe yuga tutongere twi mu biashara economy ya Kenya itithuka lakini rira gitikia uma ke biashara ke mwana biashara geta ke antu bangi ntigweta Kenya ituthina na inya irio antu twambairie kuigwa baguremo kuria fees baguremo gwa fondi irio antu bakambega sinthiguru yonthe wanka ikabindi antu abachenda inya mere bwana na niugo kalithai. Kwau I stand with Jimmy Wanjigi. I like his policies na inko muromba sana nethire egitine 2027 na nkamutwari go campaign. Kwau ya abario kwena video nyetu kuona igithiuruka sana ya umwe tumwete appointment ya Wanjigi wa Jimmy Wanjigi kere county Meru, right? Tumweta bwana Meriti eh? Yes. Akiaria na uga Jimmy Wanjigi na arikuza Meru. Eta ndege ya chinchanua abare gajukia ndege ingi pengine no gire kushed some light on those ones niki aritere such ones akwina problem kire maisha ja Jimmy Wanjigi akwina ogua kana what is happening Akenya te ageni muno ke mantu ja Jimmy Wanjigi itwene nya TV na Jimmy Wanjigi akigeria gucoa igikundi kia borichi baithekete bwega GSU paramilitary baithekete bwega na mathaga jando abetete gucwa civilian ba muchwa nyombe we ba mwaga utimukenya otije rugono ru. Kwau Jimmy Wanjigi na karire nthi aigwo muchore o gwitwa mbikwa agututiga auga eje muthike arathuranira arakombora ndege ire akeja neo naja Meru rukire rugukinya etete guthuta ndege eu ero ito pole munene ndege ire urambukite goro atutategete ne kumbuki nonge ugweta neje mukenya ugwankurie wethira kweli we mugeni nthiguru eje ukethira otije saitoti uri akwire saitoti nya wengwa indege achinchanirwe erirwe ugwe ndege ire kwibati gweta neo eguchinchanwa etaneje inge one saitoti atutigire na inya we na gwetete na kwenda giti ke president owi saitoti yake orua mantu inyaja kuendelea mwanko thai CDF ogora the same thing eriro nya wengwa achinchirwe ndege netekeria. Kwau there is no way that Jimmy Wanjigi ambete mbere makwanga ikwithirikari ira igitine thai ji muchwaga kwa wenja mechinka alindetekeria kuthuta ndege chinchenwe. He did the best decision na itokenete decision eu amekire na kabo u athithirio nto thirikari je thai kwina ogua riu amberie kuona inya mabatiri bongo bagikua batiri aka host musiasa ugupinga na thirikari akojwa oragi no Jimmy Wanjigi he did the best thing that he could have done. All right. Naturekane na mantuzo jegie rwaria rwaro etete na mbere rutere rudonkubu bona mwenda county Meru ni onere governor ngi kuma kabira mongaza akabira gitina
Reverend Mutuma twithinge ajo kiwathani antu ibe expect kwethira kwina that calmness mantu za tuliena mantu za borera but of late twethira tukiigwa miario Kathumba tukigwa ZDK kwa kuga itogirwa alaji akwambire miario kidogo lakini yajarirwa baadaye so far ugo tegete akamoki kambirite kaire Meru ntegete ntetora ngochiona oni mbaraia uma ntetinda kwitha mwankijo amberetie na kuri untu bumwe twaugite gita rimwe o thirikari ikujuku reo rutere rwetu rwa Governor Mutuma rukujukia thirikari reo. We had advised Mutuma one thing, natigane na antu bara bagwithirie thirikari ira ikurukite na no gatega no bo thaici bekoze mathina jawe jonthe no bo bagwithirie thirikari kiraito a number 3. Imagine a sitting governor aita number 3. One of those people ni Alwaji Mwendia. No twerete Governor Mutuma atiri immediately atonyo bichine na menya ati we njeshi ereneo ne gukoba akobithitwe njeshi kenda enga kawira twamwirite bwega watonya ugwe akikisho gucheta njeshi yeku. That is the mistake that he did. Ataseta njeshi yewe na iketumio kuona thai akia blackmailed Alwaji Mwendia onto ore monjeshi mercenary. He is a political mercenary. Iketumio bakomo blackmail because they know he needs them atena njeshi yewe. Governor Mutuma has to act right now. Na thondeke njeshi yewe onto endere ou baba bakamugwethia o ure bagwethirie kiraito bagamenyera yubiao batikuria thira governor na go perform kana atiko perform. Does that mean mwendo uga governor bado atathondeka kuga jeshi does that mean bado atathondeka gikosi kia wega kwitaka ngugi kana takumanisha right now inyamo mero gonkurie ukorwe gikosi kia governor ibao ukeja kiguita bara tuije ibangania uga banga na Mutuma ibao. Right. Kiuria kidogo ntekwenda gukiuriro rukirona ruba na mwenda na ikia these people to with artists ntukuinka ithiri tuonete bamwe ba artist baraberekana iba Mount Kenya beta commit munini wa rais na Karen tona artist ba Meru na Tharaka-Nithi kidogo bakiuga no that was not fair so that included. At the same time yarukiro na ronde gutona mitandao no kuona igoro bado governor na arachimene na bamwe ba artist actually tebonde na kuona kuja ni ugo no thiro tore reni ne ya artist baba betu wa Meru no thiro toketegera no thiro tokikaria bamwe kimanage ba mondo all that imbie kurugo imbie kondera katekate kenu bona mwenda as artist na aja Meru. What is happening nonto okay the nyapo included na Karen Deze Boruga governor ali select a few bara commit imbie gweta nambere ampa mbengwete Karen ethire leo mbeteke account onto ewinya ne ondoro nkuruki manto na Karen batu ya artist ba Meru itokurigara imuntu gwetwa deputy president Kithure Kindiki ria enda support kenda wagitikia deputy president ure wa munyoro akwanwa deputy president Kithure Kindiki achwira antu ba Meru Embu na Tharaka-Nithi oni ndare umwobo mwanka na aru aturi ugatonya TikTok ekwa no nkurumwa onto bwa video ile ndajokirie ngisupportaga deputy president Kithure Kindiki aewa gitikia DP rira twauga tuvunje mlima na kwina akie kuvunja mlima tukiuga twe Mount Kenya East mwanka na no nkurumirwa yo lakini deputy president Kithure Kindiki rira leo ndeja ndeje ba Mount Kenya East aritwira Mount Kenya East nio ina thirikari na itukurikanwa ende mathithio jawe leonania different is once and whatever he is doing are two different things. Aliuganete te asani ba mulima
ende tuliona asanii bagikuwa ake Mount Kenya West alone ende agenda eje arendo twairie bado twi thirikari-ini how yani bado tutwire kurumwa tukira wa Meru etije kuina nke aria Meru ndarerinya the Tharaka Nithi County tukira wa tutije kuina na tung'ang'ene mono over the last 10 years kuona ni atu ya utwe na aini betu very professional aini bakomba kuina benga bakomba kuina rumba bakomba kuina reggae bakuina danso bakuina gengeton na baton chionde igwete nyabongo flavor twina na sizu murume igwete chionde twina aini DJ twina bo radio presenters twina bo murume otwetu tino nyama MC twina jo lakini waleta aini ba Mount Kenya akorirwe aini ba Meru na nako thiuruka nae twaire yora twe thirikari-ini ai wacha hypocrisy bwana watu si wajinga deputy president Kithure Kindiki anto batali ta bwana twira uma tote thirikari-ini inyarira ringi achwaga bloggers agutonya urio ambirie guchwa bloggers ba mu defend atere bonde bara ba mutwaririe kuona giti ba Mount Kenya East ajokia bloggers ba beru bara ba mupinga ba Mount Kenya West. Alright. And if that happens no akaendelea gukanwa tia tugukana kinde kiontu Meru mwenzetu apana tuikana kinde kiontu atu tuthithia bwega ugatuta inya tutwaguta na tabushwa na botete bwana Mwenda what if plan ile wako gwita nike gugatuika kwina plan atabati kuga muchemane jure ijo Mount Kenya artist arabati kuga muchemane jo ijo Kikuyu artist arende ugo woto arende muchumbura buru arende uga jojo muchemane jo Mount Kenya West artist au inyato temo chumbura on tutoremenya kanya ka Mount Kenya East kaleo na kanya ka Coast kaleo kanya ka Kisumu kaleo kanya ka Western kaleo. Alright. But le akaronga mauge muchemane jojo ijo Mount Kenya artist there is a problem. What if ikethirwa ingwataniro ikura gatigati ka babuta asanii ba Meru na Tharaka ngwataniro inya kwa gikuti abethera bena ngwataniro bwana te ngwataniro ikayanto kwa deputy president. The deputy president is an office of the state never to go to serve together to united ka to united. It's not your business kumenyethera to united ka to united atore united ambi otoreja kuonge. All right. Tuchokere kai county Meru nani yes kile msemero kwa tuambiri twa governor is governor really supporting you tuambiri ground artist Meru bokariate artist Meru governor akuthurwo reo artist batirimanire ibamberire organizer muchemanyo twachemania na artist ibare amantu janganona jara benda kwira governor mutuma ntwethingia baja andika jonthe na banenkera kope bambira mbikio bichine ndetire ndamunenkera nonto bumwe buria artist bendaga na inye nene ikwira governor mutuma akathithia the mistake that Kiraito Muronge did. Mistake era Kiraito Muronge athithirie nemwe augire na kwenda gukuria the art industry ya Meru aranenkanira into bikuria the art industry ya Meru araita financial resources cha gukuria art industry ende resources yu irarewa ne anto less than 20 bo wibuto era governor mutuma na chieberie na boguru onto enyawe athithie mistake eu agakarora Kiraito akarire Kiraito akirire na twegeragia kuringa gituma igua twamwira antu baba wekete akwe nagwe barire into baga kwairia ni asanii bakurea barire into birio batigukiria byo wini byo Meru baga kwairia wini ni aini ba Meru bakurea na bwari urongo twamwira bwega ukenda bwega batu twe aini ba Meru ote muntu turatuma to represent inya woni ningwa aini batento meta ndi represent ote muntu otomi aini ba Meru a represent aini ba Meru bo wibo andiki bwega na governor mutuma atarerwa erwa ugwatirimana na aini bonthe bakwire how to do things
nagi project management kwe untobo mweto itana wa kila saa. When you are doing when you are solving a problem, antoba ubena thina, ibo baije thina yao nkurukie gwe, na ibo baije solution nkurukie ugwe. Kwa Governor Mutuma should have met with all the artists, arabati otirimana na asanii bonde, akaboria the way forward, tego tirimana na asanii batano, baraba gwethirie thirikari kiraito. Urenda kuga bana mwenda asanii bara aracemanirie abo bau kuga ibatano. Urugwe baba gwethirie the former regime, ego kugera kiraito. Ibo, anko example. Igita rira kwari na wa MYS akuragia talents cia asanii. Iko erekana bwega contract ikaeja no contract cha training. Kurasirotwa but training ba singing training ngoi nyingi mono na asanii barae wanaira thongo mono. Nera kinya training ya gitu geta wa branding. Iyo kinya gitu geta wa branding ura wabati kwa wa contract and branding ari oni onto I was the person who brought branding in Meru County. Na ikwathithirwe mantonte menya imbi buja etindara garuranwa omo baranda trainete anankiro contract eu oni nda au nebo ibu watomire mpamberia siasa for the first time. Ndeta nara bogweto ndabarikania mantoje thimbali dispensary ra yo thimbecha 204 ndena maroro jau ndabera bwariga na mbecha ichi othikira ito bauga ende ne dispensary takwa bauga tutemenya ou ne ukira ito amenirwe abogeta west. That is just my story. Kware a story nyingi mono chia sani bara batigirwo kaja igita riu on top of those people obau baire ya kiraito batiga asanii kaja asanii bau batambia nkumembe kiraito na omsanii otemsanii ote forwas nkoroki ngiri thano oni nyande na nkoroki okeja kwaga support ya asanii eganake ogwo kuthira. Right, lakini kile kuchokia mimi leo nikaona kuna musanii ndene county Meru as a veteran artist Lin correspond na uga muchamano jo jura tekanire yagoro jure unplanned meeting te muchamano jura bangi ko te governor ka para rombere governor de kaidano guchoma na sani barabara na area kiri event ile rare Rais William Ruto ya manto jegie 950 million ira jeketi tiantu baraba chumburi ne nyomo cheke thakaru tere room ko ruga to an unplanned meeting and probably mondingo tikia muchamano jokamba kudhura jokeza zwa governor. Kana what do you think? Kona uchoke kwa to an unplanned meeting te meeting ireki artist abara murombere ndeka inkai. What do you expect to hear from Lin Kendi? Lin Kendi no mo wasani barabara thirikari kiraito barathiria kwau irazima agaitetera migambo jeu but kwe gento kimwe kiuga wa in politics there are no coincidences. Ogore ndombera timu yonde ira yareja thirikari kiraito era tirimanire coincidentally na governor. Watu si wajinga bwana. Leo netindarira bangi. The governor is a very busy person. I know because I have dealt with him. Oteu muchemani ojorende thithwa impromptu na governor atuika akona kanya hawezi kwanja muchemani ojorale nya president no tatendi muchemani jo president uona mbere baba president na what have you irasima beta gushugulikira nyabo mere yao after muchemani jajo umuntu atindete anogi governor wengo nanto abatiko kuonia hospitality mbere ba umam county yawe alafu ugena aronire ndaika cheko karanthe na muchemano jorale unplanned. Watu si wajinga bwana. Bwana Mwenda ndawe mantotaza yonde imbi because a lot of is happening. Inyato kataka Facebook all over. Kuna complaints, kuna baba rotaro bangi rotaro. Ndawa kana solution ya mantotaza imbi aja Keri County Meru. Solution ya mantotaza jonde no imwe area asanii bakalire nthi muchemano joeti every artist. Otemsanii omero ota kinyeri invite ya gweta muchemano jo.
na bara bakinyire muchemanio betikanirio ntu bumwe governor na deal na every meru artist batirimana baibonde na kweja ni invite kiasa ni bonde ile asani bagatara kethira governor na kwenda representative asani baitarire baibongwa teanto ekomika 15 bathithia gakundi WhatsApp baibanga ora bageta kuona governor bamwiranga batu itu yaini bameru kwenda ni senu bwana bwato chumbura. Right. Tore kana mantu zau kwena muntu aza Facebook ogocheta mbachu ariuga hello Mr. Kinoti Omwenda. Mutakuja lini ya Gandene kusikiza shida ya maji. Our MP's office has really conned us. Tulitoa pesa na walitunyamazia kabisa. Tuleteni kadhara dawa atusaidie please. Pengine no taridi inaweza kuga Igandene ya mantu za roje. Do you have such a problem there? Thina ya Igandene ibatwire kumbira mbikie bunge la mwananchi nona bakali bebongwa. Thina ira ya Igandene, the office of the current MP Dr. Shadrack Mweti betire berantu bagwite ningiri tuburetere roje. Antu bara chiandikithia mtu ngiri. Barachoka after 3 months barerongere ningiri ingi ijere mbechira tureregerete chuma ki national government itereja chieja bugachokerua antu begandene barathika barongera ngiri ngana ingi ijere kuma gita riu there has not been communication miaka nethiriere tayari antu begandene beterete roje mubunge begerio muchwa batio mukinyira na antu bawe bara bathiuruka bakiuthurania mbeca cia antu begandene batikuoneka antu begandene nkeja no ubauga tukeja katharo ndawa tukareta bunge la mwananchi katharo ndawa akeja na ibo bukethira bwe guest of honor antu begandene oruga keza. Yes. Right. Tukirikiria bana Mwendam tutagathirikari nene ire tongere tena Rais William Ruto. So far tu kuona tangathiti naru ni tariri tima tuzegie abduction ili gweta nambere kuonekana itoronere mujumbe wa Nterecha Juja akethirwa taina are munde ne joka oa and such things tikionekana gweta nambere. So far kire utongere bo Kenya onde wo feel to tete na direction iliko. Kenya thai itikinyinya antu tumba kwaria tukiri thai tore aria muntu akirira onto no uragwa any time. Kenya ni rathukire nyankuruki egitara moi ro waiga wa muntu ariumete na kuru etete Nairobi ukero na aratiriro imbogo akua ukarigara mbogo ikaranga arine. Thai muntu ariumanya kanisene murume boirigara akwojoka wene auri na imubunge gwatweka mubunge akaorwa na mubunge akarathwa ombera kamuntu jauni au nio Kenya ikinyete. Under the rule of William Ruto, Kenya is not a safe country. Ituratirwe ira etawa freedom of speech, freedom of expression. Thai ore ario gwaterete mara onto any time thirikari ira ugwo thurite no ikurukia maraja aku buibuoma. Right. Na mantuzege vijana kana ambaye umbethi itukuona vijana iba kugeria guchumiria na bwana Mwenda nkenda twariria tukiturikia na mantuzaza ituronere Murara Kibaso kiri ndio ngaemero akiromba the young people moso kiri meru na dharakanithi na baromba batigiri bakurungama itebe siasa baribongwa the young people bachumirie na barombe kura barungame siasa itebe bibia siasa nikenda baikoria. Do you feel uge bobo kana no support na uge bobo wa Kibaso ora kuromba vijana rather than kuringa ke kura kinyabo bendere bendebene kuringira kura imai kanya geto gutongeria bwana atuga atongeria rigwe atuga atura kwa ibajojo ja for example kiraito murungi agitonya siasa na 1992 ntachiari yet he is still in government. It is time batu tuwe vijana tujukie interview. Lakini bora pomba kwa aleri nyate vijana itotora kurunga manya ni ndarongi
last election nuga antare ndebene lakini anto beto ba tuthura anto beto tote baije na kiu ikio gikura abo igiatumio kuona nya thai beteta everywhere abagoteta onto abendirie ite anto abanengera anto bara babati kwewa kura anto beto abendirie ite iyo cio ciri inyago eto South Cement gitumi kwena thina nyinge baroma wa chiringi 300 ukethera muntu arumirwe rukire ethimbari thainya ukachoka ukamwithira kithaene no agirite 300 ja chandiraka tha mugwanja ukamwirithira kithurine na agirite 300 tha 10 ukamwirithira machikene ou ne gwakara anto beto ibo bendirie ite na inya tukarunga matwe vijana mwankare onto we kijana utithairwo kuthukuma mbeca ciorumeni antu ugaitana uthukumite na kwanja jandu kieto kwa twathiria skuru economy thuki bara bena mbeca ibatare oba family iria tutiona mbeca cio burumia abuga tuthura bukiendaga na bwarega bwenderee kuria thina siasa cia mbeca bado ciroko siasa cia mbeca icio cio jorimero nocio ni witithira tiga mwananchi wengwa akomea na mwananchi wengwa we no meaga thina mwananchi arita igita ria kura ria kinya mwananchi thaia ome imono ute mtonge omomeja mwananchi ende igita ria kura ri kinye akiri onthe ria gokari neo ekaira kiu na byo bira bikara kiu agaitithia mutwe bika replace akiri. What about young people kodra bate kujikibande bana mwenda? Young people they nere rale ya kujukibande ire rutwara ria kubiekera mbeca biarewa na mwanka thai ate tutero inyi na mbeca uchietire ai na mbeca uwaireta na bara baingi nabo bunge bureo iba gukira kujukia kibande kina kanyomera kina kamicrochip nyuma mbere makire kibande kiarege i Kenya na nto buga batio kenda nto no kithire ikio na mbenkoma ire yandiki bibiliene 666 na mwanka na aro tuterecho niki gikwenda kuretwa ito akiregete gigita wa unduma namba thai antu ibo kirega gigita wa maisha kandi no ure bate kuona gwa kwaria na ibo ibu nduke mbethe gukira kibande gicoke kibande ge kawaida anto be willing mono go kibande ende kibande ke na microchip nyuma akenya abaregete. Alright, abona mwenda tukire ikiria nkwanda wariri kundi bitatu gikundi kembere kana mutongero mbere ro nkwanda o mwariria ogweza youth leader na kenye tuonete bona ekaru nawe i governor wa county Meru Reverend Mutuma Twithinkia. Maybe you want to him as a youth leader politically, as an artist leader kirima ntojegie talent na all that na nkuruki ore utegetora kugutana mbere Meru umba kurugia governor Mutuma ate. My advice to Governor Mutuma is one: differentiate between your friends and fake friends who want to use your power. Bu ibu kiraito nto murongi atamenyire na ibu baurire noe muchore okuno ore ogakwira aja ngava no tathithia bwega ende babo gwongia muromo batio kwira bwega. Imagine antu be kwa advisor ogwathithia festival wini bo Meru ende ronga Meru i Churchill mtoto ira kurwana ini ba Meru for over 10 years akiuga Meru etije kuina no kwirwa ronga Meru festival gokeri ini ba Meru. How? Anto jabawi abago kwa advisement to jaja kweli na chore ba bega nteto we yongwa tumete ngava na Mutuma oro nyane achore bawe etumete nyani ngonda andika mtandao nenge mwera ngava na tiga. Governor, differentiate between your friends and fake friends who want to use your power bwana. Thank you. All right. Kiria kariba South Imenti. Kiria kariba South Imenti. Itwathithirie makosa 2022. Twathura mwitonga utoma erinyo tukethia njara atukethagia geta gacandaraisha. Atukomea tuthure muntu gutwelewa na tugataga mbeca muno mbeca cia candira kate ciori ja mwanka na arua magana ja thatu ja worire ja candira kate jo ja gurite chumbere okure mwanka na arua thura mutongeri ore okomire kurunga mauge site bui tucokerwe NHIF mutongeri ukomba kurunga mauge ubweberia exam fees ura thirikari rariaga KCPE na KCSE au ge makocha kweberia
tukuthure mutongeria ukomeria kurunga mauge bwana rais oni nkurega okurukia taxes igo affect biashara cha mwananchi twitani kunia magoro nkuniene bwana. Alright, na parting shot yekwa muthia bwana Mwenda tukarikia. Parting shot yekwa mberema ampambia na aini bamero. Aini bamero tukuru andu aendaja for over 20 years now. Tukuru mo national toro tutije kuina. Bau tukura kabisa. Tukuina thaiji Kenya tuchindi Nairobi county yake. Ende bando bamwe betu no bakwenda tuchokia nau turari. Mwini okarungama uge ari ukurega tutichoka Misiri kugatwika gikathi ithua kiatho gya gukiria wini bwa Meru ikethera piwa Meru piwa Meru business. Embu etena industry nkoroja yetu kiao kirunga meri na Embu peke yake. Meru re twina national artist neke tutikurunga mera getu twetwingwa we need independence to iniva Meru. To the voters of Meru County, tugwateni governor Mutuma twethinkia mbaru na ara tukona kwithithike kosa itumurekebishe kwa njira safi etena irumi njira ete kwa gandoni tumugwate twitirwe no ngoge no tumiaka twire tutigere onto turare ge siasa itebui chiacha che irumi chanchambanio chanto kuragwa itone sniper bando atathikwa tumenikeja uburu tumugwate njara itengoge bwega. Thank you so much. All right, ibwaga sana bwana Mwenda ikodro ina atu no tarire mantu jo jo ndena mosu mantu jo uja kwarirwa ni artist bamiro no tongategera inyo atonya Facebook dai a lot is happening asani bakugeranira ni ari ojo na blame mojo nengo tikyo go shed some light kiri makarika jaja na mantu jaja kuonekana kuitana mbere kiri asani na kinya utongeria bwa county ya Meru. Thank you so much kiongozi. Ibaga sana kinyamu tageri nkurikanie kedera kidogo weja ochereri ukethero kiringatera mubanga jojo junde no thikire uge Bobana Kinoti wa Mwenda kuma na South Menti borari rina nkurukia gotaja a lot of sensitive issues manto ja kuonie asani aba county Meru na aba county Tharaka-Nithi na nkuruki ariria kinya atongeria rotera na Facebook Meru TV Kenya 101.2 FM wakatodra no live na nkuruki YouTube Meru TV digital nikethera nkirikagiria uno tunyuma ndeka itukuraza kuma mathaja thithatu tukethera tugitonyaga na gikosi kiria arungamiri ba kambuni ya internet izikene ta Vilcom internet ni internet reo nekene kuja na mushindo na na murumojo munene aza ndene county Meru ni internet nekene kuja na murumojo munene ndene county Meru tukethera tugijaga na bono twariri manto kathumba jegie utumuri bwa internet aza kiri county namba 10 ni county Meru ugeta kuraza tukethera tugichokagira na manto zao